हेलो एवरीवन की खबर मोर खबर भाले आशा करिছো आपनालोको भाले আছে আৰু চাৰিআলিলৈ গলো মানে এতিয়া বৰ্তমান আছো ঢকুৱাখানা বাহেতৰ ঘৰত আৰু চাৰিআলিলৈ গলো ঢকুৱাখানা চাৰিআলিলৈ আৰু যিখন বৰখনত তিতিলো আৰু এতিয়া বৰ্তমান পাইছোহি বাহেতৰ দোকান আৰু কি বজাৰ কৰিলো आपनाলোকক দেখাও দেই এইফালে এখন আনিলো गुलपीया चादर बा भागत दे मोर भाग नहय बारू कि सुंदर चादर चादर माने एकदम पटी चटी लगा थोड़ा कि मस्ती लगे चादर और ये कॉर्नफ्लेक्सर पेकेट ये मिठाई और ये आपेल और ये फल चल्स क्या और ये बा भागर दुकानर मेचिन और माने ऊरते रास्ता बनाई आछे ट्रेक्टर जेसीबी आहिसे कारण मातটো सगे भालक शुना ना और मैं क्यों आहिसिलु इयाले जाने मैं माने हेरी केसिले मोर ये सिलाई मेचिन तो माने बेया हल और विशेषके आमार घिलामरात बारू मेचिन भाल करा आछे हले माने ढकुवाखानात ভাল বুলি কোৱা দেখি বালে ফোন কৰিলো আৰু বায়ে কলে বোলে আমাৰ ঢকুৱালৈকে লৈ আ আৰু মেচিনটো লৈ আহিলো আৰু এতিয়া বৰ্তমান মেকানিকেলে আজি ভাল কৰি দিম বুলি কৈছে তাকে পাৰে নে নোৱাৰে যদি নোৱাৰে মানে আজি থাকিব লাগিব বাহেতৰ ঘৰত কালি আহিলো কালি থাকিলো আৰু তাৰ পিছতহে সাগে কাইলে ঘৰলৈ যাব পাৰিম আৰু বিশেষকে ইয়া বাৰ দোকান লাগিবি কাপোৰ চাপোৰ মেচিনত কাপোৰ